kiassaq oktuuperip qiteqqunnerani nuummi innuttaasut kultuurikkut misigisaqartitaavissorput tassa pingayussaanertumik festivaali atilik Nordisk Kulturfestival ingerlanneqarmut ааллакаатитассиани арфинилиусуссани фестивалимиит писунит иммиуссат ааллакаатиттассавагут уанилу ааллакаатитами сиуллерми аннэрмик аммаанерсиорнэрмиит писуник такусақассаагут Tässä kulttuurikkut pikialaartitsinaq aallartipparput ingerlaaqatigiinnermik nipilersornermi atuarfimmi nipilersortartuaqanut uumman pisumi quyanarujorussuaq nuanneqaaq qiimmaallannaqaaq tässä nuna avannarliit eqqumiitsuliortui nunatsin eqqumiitsuliortut nunani allaningaanniit aamma eqqumiitsuliortut sikeraarsarsимавагут сапаатиакуннэрсуа культуурикку паарлаасеқатигииннер ингерласуссақ таавамассак ааллартиппоқ уллорпарпассуит улаппуттоқарсимавоқ уллорпассуит соорлиууллутунгаанут киситсисимавунга уллумиккут ааллартинниссатсиннут культурилиорнэрмик сулиақартут ууммаммик писумик қуянаруйоруссуақ илисси анерсааккут инуунерпут иммерсортарпарси nuannernerullersumik aama inuuneqalertillута ilaannikut apeqqusigisarpusi pissutsinik ilaannik eqqarsalersiitsarpusi tamatiguul kisianni misigisat assiingitsut uautsin apuuttaqassigit quyanarujorussuaq pisoo nunarput assut taavalu aama pikialaartitinerminnukik ilissi pigisarsi qularingivippaasuli annerulissammat ulluni ukunani suleqatissarpassuaqarassi uaut aamma qilanaarluta isiginnaariartarumaarluta
Nordisk startede tilbage i 2014. Der var en praktikant i kommunens Kommunetrafiksomsorgs kulturafdeling og en praktikant i Naba, som fandt sammen og sammen sådan udviklede ideen om en nordisk kulturfestival for alle i Nuuk. Og så fandt man ud af, det kunne man faktisk godt tænke sig at gøre, og samle alt fra musik til teater og billedkunst og udstillinger og klovne og ildshows og alt muligt vildt i en uge i Nuuk. Og man lavede så den første Nuuk Nordisk i 2015 i oktober i Nuuk. Så blev den festival overstået, og ejerne af Kommunetrafiksomsorg og Naba satte sig så sammen igen og tænkte, det gik da egentlig rimelig godt, det der. Det var egentlig ret sjovt. Skal vi ikke gøre det igen? Jo, det synes de bestemt, man skulle. Og så blev jeg og en anden, vi var 2 projektledere, som begyndte i september 2016, simpelthen med at søge penge og udvikle på konceptet til den næste festival. Det vi gjorde, det var, at vi tog sådan alle de gode idéer, alle de gode erfaringer fra 2015, og så skruede vi sådan lidt op på volumen, og skruede lidt op på ambitionerne, og tænkte, nu gør vi det endnu vildere. Og det var det, der så blev til Nuuk Nordisk 2017. Vi havde en hel uge, 6 dage, fyldt med program fra morgen til aften nærmest, med workshops på skoler med nordiske kunstnere og teaterstykker på både Nynatdag i Siginartisisarfia og i Gaduaq, og koncerter over hele byen og udstillinger og alt muligt vildt. Kakak. Torqassuit. Asasakka generalsekretæri nunangavannarlorni ikingutigut borgmesteri asasakkeqqumitsuliortut peqataasullu allat. Tamassi tikilluaritsi kulturikutaam annertutigisumik nunatsin immikkut nunani avannarlorni suleqatiginnikkut taama annertutigisumik akuttusuni tamaani takusaratta pikialaartitsisoqarnera naalakkersuusuni nuannaarutigisoruussuarput taamaattami kommuneqarfisernersoor napalu quyanaruussuaq kultuuriqqumitsuliornerl pillungit sammillugit taamattu pikialaartitsinermusuliniiteqarassi nuannaarutigaluulu takusinnaavarput
нунатсинни суллиссиви эққумиитсулиортут намминерлкаюмиссус тунгавигалугу сулисут ааммаарлутинукиттуссусерми такутитсеққиммата таматумунга культууриккут аннертууми пикиалаартитсиниккут эққумиитсулиориаатсит ассигингитсу аторлу иннуттаасуналлу укиоқатигиаану аттааману писоқартитсоқартуссаамат пилерсаарутаас қимерлоорлуи ассуписсанганарпасиппут наалаккерсуисуни аннертунерпаамик сапингисатсили пеқатааюмаарпугут накатаатиул периарфис илуатсиллугу напа укиутсраивангорторсиорнера наама пиллуаққуара нуна аваннарли нунатсинни таамат иттумик суллиссивеқарнерат укиут ингерланераннуаннерсуни писсаганартунил мисигититтарпаатигут соорлуттаақ нунана аваннарлерни эққуммитсулиортортагут сарпуммиуссиниссаминнут периарфисақартинеқартарсимасут аамалу аттавеқаққатитсиннит инериартортитсиниссаму исумассарсиорфиссаатситут тинниллу периарфисситтарсимамматигут тааматоқаасеқарлунганук Nordisk Kulturfestival 2017 ингерланеқарнеран эққумитсулиортут пеқатаасут ааққиссуису иммиккуллуаватааниит матумунга пикиалаартитсинер пеқатааяртортут тикиллуаққуасси Shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You're talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your aim. Fire away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Your voice, sticks and stones may break my bones. You're talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your aim. Fire away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. I am titanium. I am titanium. Stone hard machine guns firing at the ones who run. Stone hard as a bulletproof glass. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet.
Vi havde cirka 300 besøgende fra Norden, alt i alt. 150 af dem var kunstnere, og det var bands, og det var billedkunstnere, og det var teater, skuespillere, instruktører, alle mulige slags kunstnere. Og så havde vi også ret mange besøgende. Vi havde en gruppe journalister, og generalsekretæren for Nordisk Ministerråd kom. Vi havde formanden for Kunst- og Kulturudvalget i Nordisk Råd, som også deltog. Der var en masse embedsfolk fra det nordiske samarbejde, og NABAs søsterinstitutioner ude i Norden. Det nordiske hus i Reykjavik, det nordiske hus i Færøerne, Kulturinstituttet i Helsinki i Finland og også fra Åland. De var her også alle sammen og så, hvordan vi gjorde det her. Det er ret sjældent, at vi får samlet Norden på den måde. Det var også egentlig virkelig af vores ambitioner, at vi skulle tage centrum for Norden og så tvinge det til Nuuk og til Grønland. Og de kom, og de var her, de var med, og vi havde virkelig en nordisk fest under den festival. Asan minni vimmi o katta
suci inunami ertinan api suci nagusu cekak cici susah tuci inusu dipasing isa sapuci kamangani umami kafaduni disatu akanak o kasih suci kasih itu sisa sabtuci agar tianut nunerak tapuci inunami mani ingat sabtuci cetek pusok tanah binak ciki